Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Everything you say to me doesn't want to say to the yes. It all has to break. I need a little room to breathe. Cause I want to say to the yes. And I'm about to break. Kum kajing kan mau buram yau MLA Barem jaka mau kurawat konstituensi ubah Rowell Lingdo. Ubah klat no nang ngegas lapor thai bat ubah long teng usembut menteri rangba Barem jaka jela ka Meghalaya Trinamool Kongres mau kurawat blok. Kala pelong dak kajing lek kai football ka tep kum ka Siliang zone football tournament arajar RFUR dak kajing terilang bat ka mau kurawat konstituensi Socio Economic and Political Awareness Committee ha ka Malaysia menta hadu lai puat li kin honi lek kai. Syuk laong baka mau kurawat konstituensi Socio Economic and Political Awareness Committee kan pelong yakum kini gilimpong ilek kai haki South Ligi Zone kata ka Rangbalang Zone ka Siliang Zone ka Riwar Zone bat ka mau kurawat zone yakini gilimpong ilek kai la pli perda do presiden jaka mau kurawat konstituensi Socio Economic and Political Awareness Committee uba Sounder Strong kaji ubalong ru kertong jaka Meghalaya Trinamool Congress na mau kurawat konstituensi haringkat kajing sakhilang jong babu Prinly Wanyang uba Bursing Imli ki nongkit kam jangka women's wing bat ka youth wing. Kami support in play no yang ka tournament football tournament hange apa nokseri juga ni ka nokseri Singolan area Siliang zone bat kini pengkadak juga jing ai supaya baro kilai po arteri tim juga ni zone hari ini kita Singolan Sports Club, IT yang ni ke uniform ceki, baru nginan air usai kiwei pak tim kita ramuan dia, tak boleh sibuk. Ini dapat kita sokmen, ya kini kita atlet club, yang ka Singolan buat motor kudamu, wah, lawan yang kontrek, banyak kai, ya kini kecing kai, kalau peniat dah kasen TMC mo. Maka TMC nga try pihak tiba mereka Trinamool Kongres mo. Inshallah kita put pangkang AI TMC ne. All India Trinamool Kongres mo. All India Hot Trinamool Kongres. Jangan sebuah sebuah bahkan mereka parti kabalayalam dari Dr. Mukul ubang aladon sunda atau korban langsung tar nakakam sorkar nasoknya cipun wangan ya jalan buat Dr. Mukul nakapor balong cipun star iba di dilakukan arja praja kendai kenung Rowell ila boleh ngapa no bas Sharman dari Dr. Mukul nakawal ni pakmen kabak kiong ka solar energy ngalayabot ka yai buat ngaskopnya cipun adil mga sungkat ngalayon mga tilang hakikam yung kasan percay nga kuha masipun pa ang nil kumuwal ubas ka talak hakikam melek football nga dang sngok talak nga dang hikal tot nga ay praktis jadi kena cipodo katot nga mahal madan daga ba nga diwan barbar mon kasuksajan buat ngalong batang seput ke sabin nga penyelek dakalik Nabar nga kuha buat ay kijim sneng di kraw hamtam di kena ngomta tang kati rumah berkuih kuih kijim di orang banong saya ngalak pasang ban ong di kon ya kun nak cepel kata sneng ngelewan banong tang cukup eksamen ngan sapunya cerita jing lek kai football kum ka jing yarab lem di kon jongi nang ne ponos le nget ba lembah dah kacing jami pada ayam TLC try kenap lauk medai PSUI jadi baik sanang try tiga pun kam apa kali ka kontribusi jami buat kumpul apa kesejahteraan buat kali ini. Tiga tahu bakat TLC or kanas Bakale
ia kena tournament hang ni po nong sendiri bara po jong kena gedong area berok kowe siliabum nomor kuyui ya kei bagi kun semua bakin tiu nota ikam jong ke squad po jong gedong ke thai bara po jong ko ribat ke jack genriu ki berok kowe kini ke parti apa kali aku ni tidak ni em kerja perkat halade kum kirim ba ki bedon akan kerja buat kebom dulu buat tip mata parti apa kali ia kena kam kali ada bentar bagian tiu ya di semua apa jong kodong katai ni bentar di bedon ni kasap kepong ni bentar kejini lek kai ikut bos ka jingmut ke ba kum ka parti kam de e tangba ngisu penle tamasa henry ka don nadu ka rukom perkhat banyarap lem ye ki para samla ke pang e ki badan sap ha kane ka jingile kai i bobu pren pila yo slow dala ki skor ba ila batai kum tu kade sisa i kod ikhya namar ba ide no kai football kumta ngaket kerpat yepi ki player jong ki ar ki tim berkum juru jong ki yapi ki pat baru ba pin but ye kru sa kenang ba kamet ke pat jong pi kenong ke bekot ke bekhya bat ke ju ke por ki samla ki beraki kinyo ya kalat kamai ye ke hing kesem itu bi ka jingilakai de bantuan kesap henry ka haju ju ke poru ide bantre sitom kajil kai sport hi kadai ka khatam ka football ya ka ba ka por ka ba kampun kadai ha ka por ba practice kumta ya borolai pu atl gitim ni kentu ya phi ba pin suwa ba bantre sitom nget balang bagan ka tournament ka ba la pelor ka tim si hangi ha po sile umzun kan sei ya ki klur ayat kai nak ni kadong kathan jong phi kumba long lem hakiwe pat kijaka ni kipok kirang ni kiku kurdo ye phi art ki tim bat kumjuru ya ki laipo ki basana shimata hakin kisni ki banwan ba phile kai nadu kamasem ke jong phi khnang ba phnyo ya phnyo man khe yo so jong ka jing job kumka kunhun rekam MC Spark Youth Wing kebangi organize ya kani rekat ke parti TMC idon ro ke jimut banseng ya kani ke football tournament kum shi benta ban pensa kan mau ban kan mau ya u lidar jong ka dong ka than joni lari no elam badai unong mi khmat u MLA jong ka mau kurat constituency nado usnam khat khandai spa nyo puar ubalak khat no dang hakini ki khendiat benai kata ima royal lingdo bampuai hadwar blai isenge kani ka football tournament khnang ba ngin ken mau wat lada ila khat henry im ka kerteng ko pong katin im ka kerteng sa kanam ya une unong ilam unong prat lenti nagabata ka dong ka than ki jongi kumtang ishim ka senjam ban ainam ai burok wala imdon shu har ke sla perthei ngasutho kade liba ke jing kurku kerdo ke ju ya ke ba nilayo pan penyai bek penyai nanti ya kini kijing temu ki babha nakapata jongpi ki players bat kumjuru nakapata jongi lang baro terega shukwa banan semi pi sama ki ba lapdiam banwan chekani ka jingle kai bolong shibta ban kemawi dia u lead rolling do bolong UMLA ban deputy chief minister bar bolala ban bon ki kam bar ban ketiu ya gani ka than jungi haru ka than bangin yo haru ya ka kerdan bangin yo ya ka district te ni ji ong ka kten em ka kerten sa kanam te ka desi sha ya ka bagi pensana minu romba balada kadeiru ba somdar ka ji unia khone ni ka MLA election na ka araja pulai lalu beliau wibet benjob
bat kene ke jingle ka jungi ka tulun malau snam ndai tak election bat ke MC Spark lada ka TMC kanumla lani ka parti kanumla ban pentulun kene ka kunhun terkam jungi ke MC Spark kan pentulun om teram ta jo pi samla chenra iki samla ka thairu ngila plan kumlo banle ban IT ha ke women's wing bakin organize ban perkat ban ke la pharu ke proposal baki estimate kai bangadim ya chakmat nak buta ki kenthe ni klan bat ki members ke belarung menta syaci hapo kene ka kunhun terkam jongka MC Spark hanya apa mau kuat konstruksi kalapalat ya ka prajar mut badru ba nakidong bope kelawan batut ban forming unit bagi sobinet hakishnong bope namar bagi sultu ba kane ke MC Spark kane ka way naki kunhun terkam kiba ka barba kandon haki ya ka ba uba saundar ka jilu job uhap ni trilang baki lada ka sansnem ka jing trekam juga kamlong ka bayai bek ka MC Spark kan pensyong don buro menga syong no ba saun labian ka jing kular ka jopi kane ka jing temu jong ta ka kunhun terkam parti gila ban job mental la syai ngila ban pet ndai ka MC Spark kalau ka bae bat ngali pi ngawere pi invite pi baf ni join bat kani ka kunhun jungi ti boleh ngam kupta kalau nong yam nadu kipor ki prapo kli hapo ka khasi students union ka KSU hadu matakem ki jomba saung ki jomba bulim da kala khala baki kibai ni lagi em tobangi jomba bol bolok president ti kipor ka jinglam yani ulah khala ndrai ka KSU game ngala sengi ka FKGGP haus nam kat kendai spa khandai po ngam don show matala life license ndrai menin kala khat yang aban play ka ya ka building ka balai mana ka badang sidap sina mulai ya bangara keben ngara jaumat namar ki life ligi snam kala ya laro ba songdar ka jim don churu ka seng kanan im bakaran khan te nganum kran bon kitin ndrai pai part cha sports ya ba ni sotrat but organize ya kane ka football tournament but kalau ke jilu cica ke bubun ndrai nim saya ya kata namar bagi samla ki wan sekmat ban ya itu iwe bani lumlang jangan ke area jangan ke zone naru sama silu sini ba kalau ke jingi teli pra samla ban itu itau bani it praksi bani it pra samla ka jat bendre godon kap bandon ke jingi am ke jingi yesun pra samla te ka way ke aims and objectives ne ka thang ka jingtu ka jong ka MC Spark ban ka TMC kalong bagwan ra ya ki samla shijaka aka top jing perkat nakamta ka jingi kedolang ke jingi itu baru bagi samla kin tiu de hak sap ko pom ka begidan nak beta kalawai ke bokna ke joki kam de isu tang ka boni isu ni le kilan met handai kala de ko wei ni ke benta ya ka ba ka pleru ya kala ai kam ajam aku pun juga ima friend kira ya so lalong win ki players bob tibet baru ikhtaw kurim jangaru ikhtaw ruwal udah player bob tibet baru udah player bob in football hadu kejilom temen kejilom kalong ma shibje arbje memet dan kini ki league bofer ki badan kini ki champion league ki premier league im jutia badi pek hadu berdadap badi deru I player I baile kai naga Greenwich Club hak tigi por first division na po Shillong hak tigi por tigi player tiba-tiba bat dina takadaw shibenta ban kan mau yuni urang ba iet ik football ba sport ni kan mau u dakne ka chingela kai hamana ki zone ki bangi organize nak beta kane ka chingela kai na samla te komo ang mene ka sports hagni ka dong ka tan jungi kalong ka ba pi it pat na du por ndai hadu beta na ini ki samla sini bodan bolit talented hak boile ka ngalawan pet enti simulan nya po pendin moto chang la I ki simulan ngala I ki moto pra ki blog beri talented ban ngit ka ba pinya koni ka jingi jele kalong ka ba itrat ban ngit ba ka jingele ka jingjap ka jingram te mutep tendai ni ngit ba pin I ki skill ka jopi kan dan ke dia lembut ke dia kan roi si bedru tak bolong lawa iPad dia boleh kedop dia boleh syok betul tak ngla on lupa batu ski po penen mo chocha ngong sa si pak ke kawang
Kesifan pergi kedua kata ke sporting spirit kadang kerja lembut angin time ni ditambah ke target ke jupi kolong bak pin ke sap kopong mendai ba sangdar usuan ni ngaru ni play football ngai ngipet mendai ke usuan ni bo jupi jepi ladadan ki bat tebet ngin hapan nyak jepi mendai tenan ni lesi na makruat district academy tu jepi lesi direct ilaban pa bandan ke recognition nomor kadan gui ke group bangin ekran ya ke ba ngila pa ru gue perlu jema udah mau na hakini kiski ni ke benar beladap baba sang don ki brik ki samla ki batbet benela kai ni don kelenti nomor ki kartu ni ngor ki samla na ten po mor kenen area kila don spin ta banyo ika training football tengah kerpa ki gong la don kala den tiru ngaki kena jengaru ki bonung ten mo kurwat dan bola sngubha shimlam ki kena jungi bakni ya bonlex pori paren rangkat pakiti ki club ki ba le asik ladi ki club ki bobet hapo ko pertai bakin training lam mi kini ki kena jungi kom kata ka chance kedan tadena kata wat pernah yadai perlu berbahasa kena punya siapa Spain sudah.